Марамат бачо Chevrolet Optra корейский вариант 2004 бачо мотори 1.6 бензин. Дӯстони азиз, мошин алишам вариант дорад. Оҷи, алиш ба чӣ мешавад? Асраҷи караван бо чӣ вариант? Асраҷи караван ки алиш мешавад, болош мегам маслиҳат мекунем. Дӯстони азиз, мотори 1.6 вариант корейский, мошин то охири сола ҳуҷҷат дорад. Сет серебристи бачо 4 диска балоншам пачкай, мошин хай идеал нест. Сасине марамат тамошо кунем. Дӯстони азиз, мошина дестен дискошам балоношам хай созай. Мошин беруна кор надорад. Обшивко тозакай, 4 та электропакет, сиди салон дӯстони азиз, чухолакошам фасонакай, коробка механикай. Мошин кондитсионера кор мекунад медонам. Торпедош дӯстони азиз тозакай, мақсад ки мониторакои заводскоям доштай. Ина марамат чо мошин варианти корейский. Дӯстони азиз, ҳамин мошин ҳамун падоби бигем дайво ластети падоби ҳам Chevrolet ластети ҳамун чиза просто бо корейский бо зӯртаракоша, мақсад ки Chevrolet Optra чи ҳам хали ном дошта. Ина марамат дӯстони азиз, бо хали патроника чиз дошта. Мошин ча хай соза дӯстони азиз, нархи мошин 28000 сомон аст, бо мақсад муомила савдои хуба мешавад. То охири сола бачо ҳуҷҷатам дорад, моторшам 1.6. Як нархи мошин бачо 28 та бо муомила дорад, ба яго асраҷи караван бошо мега алиш мегирем маслиҳат мекунем. Дӯстони азиз, дигар маълумотшо метавонед ки занг зада хатон гирем, марамат сирочна.